Much better. Ready? Okay. Where are you from? Slovenia, Slovenia. Europe. Okay. What famous NBA players from Slovenia? I think you know. Who? Luka. Okay, yeah, Luka. When's the show? September. Alright. What division? Classic physique. Alright, well, let's get started then. Okay. And now we're gonna do just a little quick exercise where I'm gonna call out some poses and you're going to do them. I'm gonna take some pictures so that I can assess your skill level. Okay. Alright, here we go. Front, relax. Nice. Quarter turn to your right. Very nice. Quarter turn to your right. Slovenia. Dude, nice job. Good. Quarter turn right. Beautiful. Alright. This is going to be very easy. Okay. So very good base. Where did you learn all this from? I followed you a couple months ago, so a lot from you. Yeah, dude, you look really good. Thanks. I think you're about 90% there on those quarter turns. The things that we need to do is we just need to sharpen up a few things when it comes to positioning. So do that front relax for me. And the one thing I want you to focus on here, I want you to give me a little bit more knee bend. So bring those knees out over your toes just a little bit more. I also want you to push your hips back as far as you can. Nice. Can you put more distance between your hips and your chest? So push your chest even more forward and your hips even more back. Like I'm falling. Well, so if you're falling forward, push your hips back more. You're trying to go for balance, okay? So this is a good point. There's always going to be two opposing forces, okay? So in your front poses, the first opposing force is your hips going backwards. The second opposing force is your chest going forwards. And what this does is it creates perfect balance between front side of the body and back side of the body. Okay. So we want our waist to get really far away and our chest to get really far forward. Okay. Everything else on your pose looks good. You flare the lats, you're flat across the top, you're activating the quads. So let's go to side relax. So everything was good on side relax. I just need you to position your feet a little bit differently. Okay. I want left foot ahead of right foot. Between right about there. Good. Make sure your feet are turned totally to the side of the stage. There you go. Good. Now the trick here is with your left heel, press your left heel into your right heel. Yep. And that's going to help you contract your glute. Aha, okay. Okay. That's how you contract your glute. And also make sure your knee stays locked out like you're trying to flex your quad. Boom. Stiff through the legs gives you that really rock hard look. Okay. And then now you did your rotation. Your rotation was totally fine. Your arms look really good. Boom. Yep, just look straight ahead. Awesome. Great job. Your back relaxed. So the back relaxed looks very, very good. You're opening up really well. The only thing
in the lower body is, again, we need a little bit more knee bend. Okay, because when you bend those knees, you can load the hamstrings and glutes and start to create tension. For elbows. There you go. Good. And more knee bend. There you go. Right there. Very nice. Honestly, dude, didn't have a ton to fix. Basically, you have already completed the first session of my curriculum. You did it in pretty much record time, 15 minutes. Okay. So, yeah, we're on now to lesson number 2. Okay, from double biceps. We're on to session number 2. You are getting your money's worth, bonus time. Oh, I like the shift. You are in danger of overshifting though, so do me this. I want you to lean a little bit less, but I want you to push your butt that way. There you go. One thing I think that will help you a lot in that pose is your right leg. I don't see a ton of activity going on in that right leg. It almost seems like a little bit of an afterthought. So let's bring it in a little closer. Let's stick the foot into the ground and then pretend you're wearing like football cleats or soccer cleats, right? Stick that foot into the ground and then turn that knee up. And then you can use all the pressure that you're putting in this leg to shift your butt over here. Boom. Let's try it. That leg already looks better. Side chest. Nice. Vacuum with that. Give me a vacuum with that side chest. Okay. Feel that chest right up back to the biceps. Okay, that's not bad at all. Relax. Okay, got something like that, but overall, dude, like you are very skilled in your posing. You know exactly what you're doing. Do your thing. Love you, man. Be good. Daniel, bye. Thank you. Okay, pospravimo se in začnemo video zaprav. Ok, folk. Zdaj pa lahko zaprav začnemo ta video. Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video in dobrodošli v novo epizodo Road to Show serije. Včeraj se je malo zavlekel začer, tako da sem rekel, da bom posnel naslednji dan, ker tudi zdaj, danes grem trenirati. To je bilo včeraj ob 7 zvečer. Zato, ker pač tako je iz ZDA, iz Amerike. Razlika, mislim, da prav 7 ur, pri njemu je bilo 12 popoldan, pri meni 7 zvečer. In potem, dokler sem vse rešil, sem rekel, bom raje danes. Kot ste videli, pač session je šel dobro. Jaz itak nisem vedel pričakovati, nisem vedel pač kaj mi bo rekel, koliko sem dober, koliko že znam, koliko ne znam. Ampak mi je rekel, kot ste pač slišali, you're 90% there, ne, pač. Tako da za prvič, za to, da nisem nikoli še stopil na oder, mi je rekel, da je zelo, zelo dobro. Dali smo skozi, torej vse quarter turns, poze, to so tiste, ki ste jih videli na začetku, in potem večino classic physique poses. In potem glede tistih posing rounds, torej glede treniranja za kondicijo, to je tako pomembna stvar, da ko greš gor na oder, da pač lahko držiš poze, da ti ne premika trebuh, da ne dihaš ko en konj, bi se reklo. In ja, torej takoj na začetku sessiona sem ga vprašal in mi je rekel, ne bi ti priporočil, da jih še delaš, ker če jih boš zdaj delal te posing rounds s tem, da ne znaš pozati, boš potem razvil bad habits. In potem, kot smo šli skozi session, je pač videl, da razumem zelo dobro, kako se povzati, da večinoma znam tudi zelo dobro povzati. In potem na koncu, ko sva se še na koncu pogovarjala, mi je rekel, scratch that I said at the beginning. Torej pač pozabi na to, kar sem ti rekel, čisto na začetku, lahko že zdaj
začneš z torej, treniranjem posing roundsov, kjer imaš zelo, zelo dobro osnovo znanja in lahko začneš trenirati na tem. In potem glede posing roundsov, pač mi je potem tudi specifično povedal, torej končna točka, moram ciljati na to, da pač lahko vsako pozo držim enih 10 sekund. Posing rounds se dela tako, da pač greš 3-krat skozi vse poze, torej prvo vsi četrtinski obrati, potem vse classic physique poze, vmes pač brez nobenih pauz, 3-krat greš skozi vse. In ja, glede teh posing roundsov bom verjetno zdaj zdaj sem 12 weeks out, torej ko snemam ta video sem 12 tednov od tekme in bom začel recimo zdaj naslednje 4 tedne bom ciljal na to, da vsako pozo držim 4-5 sekund, druge 4 tedne, tiste sredinske, bom ciljal na to, da jih držim tam nekje od 7 do 8 sekund in potem zadnje 4 tedne bom ciljal na to, da jih držim 10 sekund, ne. Itak pa s tem, ko bom postajal še bolj lean, bo moja kondicija itak samo naraščala. V zadnjih 2 tednih se je res dosti spremenilo telo, kilaža, današnja jutrnja kilaža, ista kot včerajšnja na dan posinga, oziroma posing session in sicer 84,8. Ne vem, kakšna je bila moja kilaža na zadnji epizodi, zdaj smo naredili en teden pauze, ker sem si vzel čas za res pripraviti, vse narediti za nov drop od For My Future-ja. Tako da ja, nismo niti naredili nekih krepkih sprememb, pač glede kalorij sem še vedno na 2900, na training days kardio je bil netikan, torej 35 minut na upper body days, 45 minut na rest days in kilaža se je ful spremenila, telo je pač odreagiralo in zdaj smo basically 2 tedna ahead of schedule, kot bi se reklo, torej pred planom, vse napreduje kot mora. In ja, kar sem govoril od For My Future-ja, ste videli tudi na začetku videa nov trailer za drop številka 4 in sicer The FMF Basics Collection. Če gledaš ta video danes takoj ko dropa v sredo ali če ga gledaš kakorkoli, v glavnem, četrtek 20. juni ob 3 popoldan, novi spletni strani, smo spremenili domeno v formyfuturebrand.com, tako da no more fitmax, formyfuturebrand.com. Be ready, Basics Collection. Tukaj so vsi kosi z vsemi cenami, torej glavne stvari te kolekcije, simple dizajni, dobra kvaliteta in fit in pa do zdaj najbolj affordable, torej najbolj ugodne cene, ker kot sem rekel, če rečem, da hočemo omogočiti prav vsem, da se pridružijo For My Future communityju, to res mislim in upam, da te cene to prikazujejo. Kot sem rekel, jaz se ravno kar odpravljam na trening. Danes malo sprememba glede pre-workouta, sem si ga že zmiksal, ga ne bom še spil, ker moram iti po snemalca in potem še v fitnessu narediti segrevanje, ker danes imam leg day. Ampak tisti drugi leg day, torej prejšnji video je bil quad focused leg day, torej quads and calves, danes pa imamo hamstring. Prvič snemamo hamstringe v tem fitnessu, tudi malo različen glede na tistega prej, tako da komaj čakam, da začnem. In kot sem rekel, danes malo različen pre-workout. Zakaj to? Danes je zelo zgodnja ura za trening, vsaj zame bo trening okoli 12. Ta popolnoma navaden tor, ki ima kofein, tako da ta je stimulant, ampak to je ta popolnoma navaden, brez vitarga, torej brez ogljikovih hidratov, brez kalorij. Okus strawberry kiwi, od teh navadnih torov je meni ta strawberry kiwi najboljši. Od tistih steam free pa itak veste, mango mračuja. Kot vedno folk, za me supportati ta prep, dejte uporabljati kodo MAX5 za 5% popusta. In evo ga, jaz mislim, da sem povedal popolnoma vse. Za začetek tega videa, dej spusti en like, subscribaj se na YouTube channel, če še nisi, veliko folka, ki gledate videe, niso subscribeni, tako da pedi dol, klikni subscribe, podpri me na moji poti do moje prve bodybuilding tekme. In se vidimo v fitnessu, ko začenjam s treningom. Evo nas folk, začenjamo trening, kot sem rekel, danes hamstring focus leg day. Pre-worki, zdaj sem naredil torej začetek segrevanja, torej 5 minut kolesarjenja, sede in potem 5 minut hoje za nazaj na inclineu. Zdaj boste videli, bom naredil še par vaj samo za raztegniti kolke malo. In zdaj bom komaj spel pre-workout, da me ne bo začelo srbeti na segrevanju, ampak ko začnemo s prvo vajo. In sicer prva vaja, boste videli, bo ena vaja, ki je prej nisem imel, in sicer standing unilateral hamstring curl. Tu je prej bilo unilateral na začetku, ampak zdaj ta standing, ki mi je zelo všeč, ful mi ustreza, tako da, evo. I say what if a lot, it sounds corny and it sounds weak, but it's true.
I was like, man, what if I can go? What if I can go? And what if, how would that feel? So it became from being defeated to like, man, all right, motherfucker, maybe the Marvin go 0.75. No one would do this shit. No one would do this shit. You're the baddest motherfucker around. You're the baddest motherfucker ever lived. And I kept fueling me with the right kind of message that I needed to hear that I was never telling myself. And through time, it became reality. I failed, I go back to scratch. I use some positive motivation. I have like one day where I'm like fucking defeated. But I started realizing this is part of the process. This is part of the journey. I had to realize this is part of my process versus just saying, like I used to, I'm just not good enough. If I'm not good enough, we always say that shit. I'm just not good enough, and then we try something else. I'm gonna fucking make myself good enough. I know what's on the back end of fucking quitting. And it's a lifetime of thinking about why the fuck did I do that? And I ain't fucking doing that no more. Kot veste, začetek treningov za leg day vedno začnem z supersetom adduktorji, abduktorji. Da treniram, torej vse mišične skupine, vse dele in zato, da pač res dobro segrejem kolke. Realno priporočam vsem, če pač ne delaš addukcijo, abdukcijo, začnijo delati, boš videl tudi full growtha v notranji strani noge, v upper glutu, ti bo full pomagalo potem tudi na počepih. Zdaj pa gremo na prvo vajo hamstring treninga in sicer imamo ta standing unilateral hamstring curl, full dober. Pač full mi ustreza, stabilizacija je full dobra. Tukaj je en tip, ki meni pomaga, je da na tem tukaj pedu, kjer daš to nogo, ki dela, res zabi to nogo oziroma zabi ta kvad notri v to blazino, da je potem stabilizacija maksimalna in da res ni nobenega momentuma in da res samo hamstring stiskaš. Tako da zdaj tukaj build upam kilažo, kot na supersetu abdukcije in addukcije, samo en working set. Smith machine squat zaključen, sem šel en ta glavni working set in potem back off, ker že na glavnem naredil 5 ponovitev, kar je malo premalo za ta moj rep range, tako da sem potem šel back off. Nadaljujemo RDLs, hinge movement za hamstringe mora biti, tako da stiff leg, RDLs, čim bolj ravne noge, ne dajemo kolen naprej, ampak res samo na začetku malo hingaš in potem nadaljuješ pod telesom, da se pač hamstringi čim bolj raztegnejo in da pač čim manj ritne, ampak itak tudi rit se bo malo. Stopnjujemo zdaj kilažo in potem spet 2 heavy working set.
čisto do konca treninga, kot ste videli, RDLC2, heavy working seta. Če ne bi imel jaz stalno potne roke, če bi lahko imel boljši grip na tej štangi, bi naredil še več ponovitev, samo sem imel štango tako tle. In nočem si spahniti rame, 12 weeks out. In zdaj ste videli, en working set na laying, hamstring curli. In zdaj gremo še na zadnjo vajo, in sicer ta horizontalni leg press, kjer pač dam noge čim više in čim bolj široko, tako da fokusiram čim več zadnjo ložo in rit. Prav tako tudi Smith machine squat, nisem si dal nič, da bi kaj dvignil pete ali karkoli. Tudi če je tam hamstring in rit v tistem premiku, na to ciljam. Torej, če bi hotel delati počep za kvode, ko imam kvod, veš, da delam hack squat, ne? Tako da cel današnji trening je fokusiran na zadnjo ložo in na glut. Tako da evo, en working set še tukaj in smo zaključili. In evo me folk, back home po treningu sem pojedel moj klasični post-workout obrok na zdaj chilliranje. Euro se je začel, tako da navijači nogometa, we are living peak life again. Summer and Euro, ko je skupaj the best combination. Tako da evo ga folk, jaz upam, da ste dobili čim več dobrih informacij iz tistega coaching, posing sessiona in prav tako iz današnjega hamstring workouta. Danes sem bil bolj energetičen, sem bolj govoril med treningom, tako da upam, da so moji tips and tricks, oziroma da vam bojo pomagali. Kot vedno, če ti je video bil všeč, prosim te, ful mi pomagaš, če greš dol in spustiš en like. Če si prišel ali prišla do konca tega YouTube videa, dej kombinacijo emojijev noge in pa nogometne žoge, da vidim, koliko vas gleda. Ok, Madžarska kar dala gol. Da vidim, koliko vas gleda video čisto do konca. In evo ga folk, 12 weeks out, vedno bliže tekmi, vedno bolj uživam, postaja zelo zanimivo. Se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace.